Pa kaže. Dakle, došli smo do posljednjeg checkpointa pre 1000 subscribera, tako da je vrijeme da vam se po 50. put zahvalim. Na 1K subova vas čeka poseban specijal, dakle neće biti glasanja. Tako da, ako ste novi, bacite subi, to je to. Nedavno sam izbacio video vezan za anime naslove, koji su predvidjeli budućnost i prilično vam se svideo, te mislim da je vrijeme da napravim još jedan. Mada ovaj je vezan za trenutnu situaciju u svijetu, koronavirus. Odnosno o animeu koji je možda na neki način uspio da ga predvidi. Krenimo u klip. Ukoliko ste pogledali taj klip vezan za anime koji su predvidjeli budućnost, sigurno se sjećate da sam spomenuo Akiru, film iz 1988. godine koji je predvideo da će se olimpijske igre 2020. godine održati u Tokiju. Međutim, nedugo nakon što sam izbacio taj video je došla vest da će se olimpijske igre u Tokiju 2020. godine možda odložiti na 2021. upravo zbog koronavirusa. E pa slušajte sada ovo. Ne samo da je Akira film predvideo da će se olimpijske igre održati u Tokiju 2020. nego i predvideo da će nastati infekciona bolest 2019. godine. A kao što znamo, koronavirus je nastao u decembru 2019. Sama radnja filma je smeštena u 2019. godini kada izbija, kao što sam rekao, infekciona bolest. Mada nije baš tačno bolest kao što možda mislite, ali ako niste gledali film, dosta će potrati da vam objasnim šta je zapravo to. Uglavnom reći ćemo da je to bolest. Dakle, u filmu piše na billboardu da je ostalo još samo 147 dana do samih olimpijskih igara. E pa pazite sad ovo. Ispod toga je grafitima napisano samo ih otkažite. 28. februara, pre skoro mjesec dana, na datum publikacije tog hashtaga je bilo tačno 147 dana do pravih olimpijskih igara 2020. godine. Sada je u trendu na japanskom Twitteru hashtag Just Cancel It, tako da je ova stvar postala zapravo prilično viralna. Iako nije zvanično, ogromne su šanse da će olimpijske igre 2020. biti pomereno na 2021. godinu. I za tu vest sam zapravo saznao preko jednog mima koji glasi ovako. Imamo onaj format sa čikom iz Kaguya-sama Love is War. Uglavnom glasi ovako. U prvom kvadratu sa strane piše da je Akira film o apokaliptičnom događaju koji se dešava nekoliko mjeseci pre olimpijskih igara 2020. godine, koji pokazuje World Health Organization koji govori Japanu da otkaže olimpijske igre zbog moguće pandemije. Drugi kvadrat. Shvatamo da je Tokio taj koji održava igre 2020. godine. Čika se već malo zabrinula ovdje. Treći kvadrat. Nekoliko mjeseci pre olimpijskih igara kreće koronavirus. Čika je već krenula da se trese, nije dobra situacija uopšte. I četvrti kvadrat. World Health Organization govori Japanu da pomeri olimpijske igre zbog moguće pandemije. Molim! Nakon što sam vidio taj meme, odlučio sam da istražim situaciju i došao sam na ideju da napravim ovaj video. E sad je na vama da verujete da li je zaista ovaj film predvideo da će se desiti neka pandemija, u ovom slučaju koronavirus. Napišite mi šta mislite o tome u komentarima. To je to što se tiče ovog videa. Možda je malo kraći, ali iskreno trebalo mi je vremena da potražim i nađem ove informacije. Hvala što ste gledali ovaj video, nadam se da vam se svideo. Ako jeste, bacite like i subite se na kanal. To je sada najbitnije. A da li ćete komentarisati ili šerovati je potpuno na vama. To je to. Uživajte. Pozdrav.